ndamuzi. Nyogokuru ararenze n'urujipo. Muraho inshuti zanje, inshuti za Mado TV show, mumeze neza. Njyewe meze neza, murabibona ko keye. Hanyuma twagarutse nko twabibasezeranyije, twababwiye ko tutazobicishira ngo habe na gato, tubazanira ibintu byiza bibamara stress, bibibutsa ibintu byiza bya kera. Twihanganira tugwaye nk'aka gripe ukeya ariko turagerageza. Hanyuma uyu munsi tubafitiye umutumirwa udasanzwe, muramubona hano, tumenyereye kubona kuri kamera ariko munaza kumwumva iyo twibwira. Karibu cyane. Murakoze cyane. Amazina nitwa Kavamahanga Magufuri. Ndi umunyamurenge. Kaba umuhungu w'umusore sindashaka sinduba. Izina Kavamahanga risobanura iki? Kavamahanga twagenza amahanga menshi. Niyo mpamvu ndoro ko turi n'amahanga. None se ni ryo zina ry'abavyeyi cyangwa izina ry'abavyeyi nitwa Ngimuvugizi John Ruvusha. Kavamahanga ni izina ry'akazi se giki? Nk'ijyakazi. Utubwira ku kazi katumye wita izina rya Kavamahanga. Ako kazi nkina comedy rimwe na rimwe. Wakeneye kuyiha cyane kugira ngo abantu baje kukureba bakurikire n'ibikorwa byawe. Bosimbukira hitwa kuri Ibisakuzanwa TV. Nkabona ibintu byiza bibamara indoze stress. Murumva ko akina comedy, mugende mukurikirane, nimara kumutegera mukamukunda mugende mutegere kuri ikihaje Ibisakuzanwa TV. Ibisakuzanwa TV. Amazina yawe arakaze. Akaze cyane. Hanyuma Kavamahanga ni muntu ki? Kavamahanga ni umuntu usanzwe. Umuntu usanzwe uraho. Imba rovuga wegetse no umuntu wegetse uraho. Wegetse ku gihome. Daho. Ko mbona uri umusore ufite imbaraga. Ni kibihe bintu dusangiza ukora kugira ngo natwe tubishigikire? Ibintu nkora? Ibyo nkora? Tukina comedy, nyine nakivuze. Ico dukora badusaba support y'abantu benshi nyine kuri YouTube channel, hari n'indi channel dukoreraho ibintu bijanye n'umuco, tubibutsa umuco wa kera, ubunyamakuru busanzwe kuri ni Maestro 243. Aho naho turahakorera. Urakoze cyane. Hanyuma Kavamahanga twibwira ku buryo burambuye bwa Kinyamurenge, ukaba ko tubwira nk'ibisekuruza nkabingahe? Ibisekuruza aho ukomoka? Nitwa Ngimuvugizi wa Muvunyi, Muvunyi wa Ruboneka, Ruboneka wa Ruvusha, Ruvusha ruhaguruka. Nibyo bitanu birageze. Felicitation kabisa. Hariho abasore benshi bagiye babyibagirwa, abazi gusa ngo papa yo yitwa naka, sekuru yitwa naka, bigashirira aho ngaho. Ariko ni byiza ko tuzirikana umuco wacu, umuntu akazamenya niyo yakomotse. Ni nayo mpamvu usanga abantu batakimenya aho bavukana kubera kutamenya ibisekuruza. Nimba usanze umuntu muvukana, dufate nk'uko basokuru banyu bavukana, ubu nyine basigaye basa nkaho ari nka rubanda n'abantu batavukana kubera iki? Kubera kutamenya iki ibisekuruza. Kandi uko tugenda tubyibagirwa dukomeza tuja mu mahanga, hari igihe uzosanga ukasanga umuhungu karashaka mushikiwe, umusore akaje gushaka mushikiwe kubera kutamenya ibisekuruza. Ni byiza ko tuzirikana umuco wacu wa Kinyamurenge, kandi umuco wacu wa Kinyamurenge ni mwiza, ni akarorero ku bandi banyamahanga nyine aho twagiye dutura. Hanyuma rero guys, uyu munsi wa none twabazaniye ibintu bidasanzwe, twakeneye kubibutsa ibintu bitoya bike by'iwacu.
umuntu wari ukunda ibisakuzanwa ndamusuhuje cyane wegere tugiye kubyibukanya kandi icyo tudasubiza neza muri comment mugende mugire gute muzandike icyo basha kuvuga uyu ntabashe kucica niko twabyitaga muri comment mu byica ese kwica byari bisobanuye ko twavuga kwica tuvuge gusubiza no kucica ariko twakuze dusanga babyita no kwica igisakuzanwa nabwiye ko ngwaye gripe mwihangane hanyuma uko tubikora rero njyewe nzoza ngutera igisakuzanwa ncica nucica nawe uhita ugira gute utere ikindi kandi nikikunanira njyewe ndasubira ntere ubugira kabiri urumva inkinaniye urongera ukinaniwe ndongera kugeza igihe ugitora ubone gushikirwa hanyuma guys twagiye tubane karibu hanyuma tangira wewe nijutangira kubera ko ari wewe mwana atangiye dutangire sakwe Rose ngako akanyunyuzwe ngako akotsi kabatabazi ngako bwari butatu ngako dusubire subira ngako akanyunyuzwe ngako akotsi kabatabazi ngako agakiba karakunani karani ariko urumva ko nagerageje ndongera twagiye sakwe icyo kiramunaniye abakizi murandika umunsi gatoya baze kutubwira ko kandi gasigaye iyo zibifaranga bazitwaye barazaza kwandika sawa ikigira kabiri sakwe Rose ndi mugufi ariko ndahinaso kabajita ndi mugufi ariko ndahinaso ugiye kwiba guturishe oya ndi mugufi ngahinaso kigiye kukunanira nasho kirananiye tugiye kubigira ivy'ifaranga twagiye karakunaniye naco kirananiye muzandike ndabiza abatura karongi barabiza abanyaminembwe barabiza ivyo ngivyo twagiye akagira gatatu sakwe Rose ngira umwana wanje nza ntuma akanga nagenda akagenda nkomera amashi subiramo ngira umwana wanje nza mutuma akanga ariko nagenda akagenda akoma amashi inyuma kameramani musove ipapa rya papa icyo ngicyo tumva uko utabona ikesiyo ireponse ivuye iyi ngahe mwe nabaza twagiye kuriba wowe oya nabyanditse ariko sinanditse nani uza kubyita icambere kiravuga ngo wataye n'umurongo twagenderaho sagwe Rose ngiye gutangira gukora garuka inyuma ngiye gutakaka ngaruka ni ivu sakwe umututsi muremure agutaze mucaha umutonyi sawa urakimenya ndakimenya ni jewe sani gute erega byose wabimaze vuga cyangwa nirwe mbigupoza hari kurengereho sakwe Rose zunguruka tukutane
umukaba kubara gusa oya ntabwo tubimbye sinemera kubara gusoba ni umukaba ngahe genda sakwe usibe kureba hariya ndamenye ko wagusoba sakwe ruze mugongo mugari mpekera abana igitanda ngico wacishe ni igitanda kabisa ngahe nawe ni igitanda kandi ariko ntante gusa wakimenyera yingize muzungu mudirisha ico takiza ariko sincisha uracica giteye isase muzandike muri komantere ndakiza iyo kivuga aho uratsinzwe ibe se ko bishize vuga ikindi ngira inzu yanje itagira umuryango ibe sakwe rusi ngira inzu yanje itagira umuryango igi twagiye sakwe ruzi ngira umugore ngira inka yanje izibyarira mu mahembe yesu wandemye oya kirakunaniye iyo kibaye ncice igitoki ko kitahabaga carahabaga iwanyu nibwo bitahageze twagiye ni wowaga cyananiye nije kandi cakunaniye ngende kandi sakwe rose ndore kiriya kiyaga giturunguruka wamureba ku muryango wamureba ku muryango ndakibuze urakibuze muzacandika ntacyo mbonye kiba kirunguruka muzacandika sakwe zakunaniye ruze nyawo kibamba ntawo kibambura ngo gute no kibamba ntawo kibambura nanjye ndakiza ariko sikivuga bacandike bacandike ariko byari kuba byiza kubera ko tuba tubyibukanya tukabivuga kugira ngo umuntu azakimenya cyagica tuvuyeho oya tugisibe kiriya ni kakimwe wabwiye ngo umuzungu mwidirisha oya kirisha takibazo sakwe ruze yororo guys munyihanganire sakwe siko kangiye nari ngiye kukura ku kasongo mbona aho birangiye pi imyaka ni myinshi ngoma naje nibuke Natanaya gitekereza tekereza ture sakwe rusi aya kirangi ndakiguhaye nawe ngagikopeze zakwe rose nyamwuma hiye umugongo nyamwumira hiye umugongo nyamwumira ahiye umugongo igisambu igisenge ndahaga igisenge iki ncakunani urusenga uruzenge haba urusenge n'igisenge sakwe ndatinya ko nsubira guseka
guseka yabigira nziza sako kokera nibo gusohoka sako jigi pa kiradari bazakitubwiye ngico bazokivuga sako naje ndakibareke sako nyogokuru ararenze n'urujipo ngico umurizo w'indama sako ruze nyankesha mwiranga nari nkizi nyankesha mwiranga nyankesha mwiranga ngico inda mu ruhara aha wandushije amavuta kweli oya uriya nyogokuru yarashekeje boroje bwa nyogokuru narinye kugucira umugani none nta kibazo nawo oya umugani ni muremure wakaza unatera ubwoba haba hari mwijo abantu bagazara badasinziriye hari imigani yateraga ubwoba yacira umugani cyangwa bikarangira ubabaye ukanarira erega imigani nizo zari filime ziwacu yari nka filime kubera ko tutagira n'ubundi amateleviziyo imigani yari nka filime ziwacu twirirwaga tureba noneho hari ukuntu umuntu yagutereraga umugani ukarira amaso azagatibuka cyangeze nijoro tusinzire ukamubona wa muntu ukabona ingene byagenze ariko gahabaga n'umugani uzusetse awuwe nk'umugani wa Nyaruguru buto na Nyaruda na Nyarutwe wagaze usetse ngaho dutera zarangiye ndawurokose banze be kudushishirizaho ngo hariho ese bagaza bavuga harabaye ntihakabe hapi inka n'ingoma hapi imbwa n'ingoma hakiri inka n'ingoma oya habayeho ntihakabe hapi imbwa n'imbeba hakiri inka n'ingoma saka bakayasa inkingi iriko nagicira mu gikombe c'umwami imbwa ati nuko ese ugiye kutererwa yagazayikiriza gute nimba ikarirongi sikarirongi aya ni bavuga sembani bukariko hari ijambo umuntu twagaza twikiriza habagaho abahungu batatu nimba ariko bari abahungu kuko ibintu bari gukora byari by'uburara nda mukobwa bari gukora baje guca ivyufuka bashike ku giti cy'ivyufuka sarutwaru noneho abo bahungu habagaho Nyabuguru buto hakaba sarutwe hakaba na Nyaruda ganti yabonaga sarutwe kubera indase oya nyine yari impumya akagira n'ico kidakinini akaba Nyaruda hanyuma baje guca ivyufuka bashitsiriya ku ntuze y'ivyufuka sarutwe arurira yarazi kuririwe aca ivyufuka ngo aragihanura Nyaruda ayihanuriye Nyaruda Nyaruda abaze aburaho cituye kubera ko atakazabona akibaza sarutwe tese naha sarutwe ngo azunguze urutwe rwa marutibuka hatibuka urutwe ruratibuka hatibuka urutwe hatibuka icufuka hatibuka urutwe hasigara niki Nyaruda akubita igitwenge yanda ibiraturitse Nyabuguru buto yati nije usigaye kugiye kuvuga amakuru abe akiciruka twatugurwa amaducika kihuruka igisabo sinje wohahera ahohera ese azabagaza no mujyango tugaruka mu bisakuzanwa byacu kabingahe dute turangiza ibisakuzanwa reka tu ngayi ngira ndere cyo bisakuzanwa cawe naje mbe nibuka ikindi akande ikindi gisakuzanwa ni ikiba ese kimwe bageza baca bakavuga ngo mbare igishokoma ni igishoma ni hene ni igisakuzanwa ni giki wari nk'umugani ujye kuko bazi ico uzambutsa mbere ihene ikajya igishoma igishokoma naco kikajya ya hene ivyari ibintu bicangaye izo tuzabibaza ubutaha tugarutse
tuzagarukana imigani ngahe suri twibikira igisakuzanwa kimwe cyo gusezera igisakuzanwa ari igisakuzanwa sha musare kindi bikuko bacicaga ntanyi bikuko bagiye cica turacibuka baracica ngo agashongo nimba ngira iki y'abana 100 nimba ngira umuntu yo ngira nango wiki bakacica ngo agashongo bicara ku ntebe imwe wa ngira abana 100 bazicara ku ntebe imwe agashongo kagice hanyuma ibisakuzanwa turasa nabirangirije aho ngaho ubu tuzogaruka twabyize cyane hanyuma ngiye kukubaza ibintu nka 3 by'iwacu wibuka cyambere ni uratubwira amabara nka 3 y'inka amabara 3 y'inka wowe kubwira yose habaga higaju hakaba ikigondo n'ikirayi wabajira 3 ikigondo cyasaga gute ikigondo cyagiraga amabara y'umweru dukara indani ikirayi ntiyari umukara nk'iyo shati yawe yashaka kuba umukara ariko wapana umukara unoze uraheruka mu gihugu wewe hanyuma ikindi nkubaza abasore b'iwacu inzandiko bandikiraga abakobwa nirihe jambo batangiranaga naryo mbere ya yote natoa salamu baragwanditse oya ahubwo guys yarazanditse ahubwo icyo twobaza ni ukubera iki abantu bavugaga igiswahili impamvu bavugaga igiswahili cyari nk'ikivugo zenda cyari nk'ikivugo bavuga mbele ya yote natoa salamu nakuuliza kama uko mzima mimi niko mzima akongera ngo kidogo mimi nipo mzima kidogo hanyuma yaje akamara yandika ikinyamurenge munsi nyine yandikira umukobwa yaje kumara akavuga ngo sina mengi kupita haya ngo barua si kitu ila kuonana macho kwa macho ariko wacu abaga mapenzi ba apana kaya yubu nyine gusa ngo ubona kubita hakarove ngo ayo buno bujya abaga mapenzi y'umwimerere barua si kitu musarire muntu yararusoma gukumva unanezerwa haleluya uzi kuvuga barua si kitu ila kuonana macho kwa macho change urabona ruguru waragendaga mu ibarabara ukamugenda gusa amaso yaheze hasi ngo uratora urwandiko nango zabagaho je nararukubitiye wabona gusa agapapuro ukamara kugatora ukaja kureba ibyanditseho ngo urebe ko atari urwandiko ahubwo ngo baze yandikiye umukobwa ndaguciye mu ijambo nawe yigeze kuba uri umugore ariko wigeze kuba umukobwa wa ruguru kubera iki abakobwa iyo umuhungu yakwandikira gutamukunze warariraga nko kwishura ukamukubitisha kuko ndibuka umukobwa ndavuze izina n'ubundi azaza kubira yaragukubitisha inkoni zigera kwijana kumusitangari turagusuhuza ngo gwari mu muntu kandi n'ukuri ndaje nakupenda sana yamarira arasara kwishura tubona biriya iyo wabikoraga byenda ukamubwira muri maso y'abantu cyabaga ari ikiganiro ugasanga abakobwa ko baramugamba ngo naka ngo yamubwiye ko amukunda naka aramukunda noneho buriya bakeneraga mu zenda nimba nabimubwiye ubimubwire mu ibanga apana muri maso y'abantu abahungu gana hari ukuntu ruguru bagiraga nk'ibintu mba ari uburara nimba ari iki ukamusanga kubwiriye mu bantu noneho nawe kugira ngo ukumvura amaramaye bigatuma urira marira yanyu yabaga hafi hanyuma ikibazo cya nyuma nkubaza itoroshi yagiraga akantu karuje hano bayitaga gute kwanga bakana bakitaga ni kaki naringiye kugita kawirira ni uzi ko wirira ari isahani ni ikarangiye kagatorosha kandi nigera kugatunga nawe
apana gatoroshi ya toroshi ndende yari reshaka gutya iyi ndende iyo watungaga kwibambaza akagaragara Perezida wa Amerika Obama ariko urazizi iyo sinari ko nyibuka hari izindi zera ariko byenda wowe wari ukiri muto hari izindi zabagaho z'umweru z'icuma amapire bayashiraga mu mutemeri inyuma nayibuse gusa izina yange nayo y'icuma ndende hakaba n'indi ngenzi yawe nyine yagiraga Obama atunga gutyo ukaba urara ijoro hakinisha Obama hakaba hari izindi ese niyo yagiraga isumako hari n'indi yagiraga isumako guys turabashimiye uburyo mwadukurikiranye kandi tunabakangurira kuguma gukurikira ibikorwa byacu tuzobazanira byinshi mwumva ko tugifite byinshi bya ruguru tuzobabwira tuzobacira imigani tuzobibutsa ibintu bya kera ya makabutura yagiraga imipira amabaro mugume mutekereze izina ryayo tuzobabaza tubazanira ibintu byinshi murakoze cyane kudukurikira dushimiye n'umutumire wacu Imana iguhe umugisha wakoze kutwitaba kandi turanagushimiye kuko ukomeje kuzirikana umuco wa kera ku myaka yawe mike ufite hari abandi batabiha agaciro kandi banabizi akaba yekenera no kubyiyibagiza agakenera ngo afate iby'ikirundi namba ari mu Burundi agakenera ngo afite iz'abanyakenya nimba ari muri Kenya hari ukuntu ndimo kumva abantu bo muri Kenya ugasanga igiswahili cabo nico caganje ikinyamurenge ariko turagushimiye kuko ukomeje kuzirikana umuco kandi n'ubundi ukomeze wige n'ibindi utazi kugira ngo tubimenye nimwe bagabo bejo nimwe muzoza mubwira abana iby'iwacu ibi byose uhavuga uzogenda ubyibutsa abana uzigisha abana bawe murakoze cyane kudukurikira sinzi nimba hari ijambo wabwira abakunzi ba Mado TV show tukarangiza abakunzi ba Mado TV show turabaramukije kandi turabakunda tubaramukije turangije n'ikiganiro wewe uzi ukurikirana utarakora subscribe ikande ukomante unakunda ibyacu ibyo twakoze waba ukeneye kumenya umuco wacu wowe genda ugakanda kuri Maestro Desa 43 no kuri Kibinda Live TV aho tuba tuhari cyane murakoze cyane kandi turabakunda bye bye